Me did Isaiah Kodjampo, but me family the great tampo and bring one man come near too much G8. Too much G8, more too much. Na so me I'm more fire. Akwaba sonko enkoma wa wo hwe mesabre ewo tumagin HFD kase yi eso Ghana wahala jumedie ena ebre asosamsomfo muniaba ekesi kapa enenso mede ebebe so mahwefo eni etiefo na ebusuafo yebora ensem nu emu no ne dey it is alleged say yam papa ye Dr. Mahmood Bawumia it is alleged say owo ye first wife and son na ye mame ye Samira Bawumia enso so eba na ye nim say ye Muslims dem ye normal ewo wo mo side say wo be ware mienu miensa ne de keka ho no de enye news bia by dear ama se Ghana for nsem no nyina sre ene abasa bia ya Yakobo Dina say ye papa Dr. Mahmood Bawumia was vice president edema wo man Ghana no or second wife no or first wife no any ye nipa wo this and 72 edwa any ebra sa ensem no ebebetu edwa no say ye miensa time edin be babonten de na eba ye na de na ekoso a enuntie ma sa edin timiwere pie mu no eno na ma Ghana for dodo na adwen eye wo mo entanta ese a ene na chese ye Dr. Mahmood Bawumia de enyoma esie pa eye na ebusuafo ebra nye ye papa ne first wife yi hu nsensem betu edwa na betu edwa time ye nua bema ana say wono eye the Speaker of Parliament Alban Suman Kingsford Bagbin enada to aba upon ye basabasa ye course wa Parliament House nyina wo mu eyi no se wonum ena enye Speaker of Parliament emfa ema ye wo mamunu enyina no na inauguration na course na chese ye bubo eye edin Lista yedi kokoma Alban Bagbin say chese won ana empenifo aba be piemu ewo honom no na no na mistakenly instead of say obekwa Samira Bawumia no wakokobo Ramatu Bawumia ewo inauguration of president na Dankwa Akufo Addo na ne meyi no asem na na chese amagana for dodo na ekase does it mean say na chese Bawumia wo first wife for wadinu esim na wumu mpode nka wosomo de ema akwanya se wutimi ware ema dodo bia wo pemienu miensa enai the fact so betimi ahwe nkwam enti eba ne sen ena wetimi de first wife na sim na mom second wife Samira Bawumia ena da ne da wone no enam na den susu na Alban Bagbin wono ena timi de sa ensen we ebebetu edwa na eno na chesensem no ekokoso no ama abanti wa ne din de Steven Kwabna Ata waba abonte na wobusa wode enchiremu anase wode ye wono suso ne how abetu edwa na ono nso ne nsema wobusa sem o say as soon as I heard the name Ramatu Bawumia, I knew the person who submitted the list to the speaker wants Ghanaian to know something. Who composed the list? We nua bema Steven Kwabna Atam ne nsembusa wobusa say ebra wote say ye papa Speaker of Parliament say Alban Bagbin wo de ensemutu dwa wo bo Ramatu Bawumia no na ehona na wo hu say na che say ye nkofo pese Ghana for enko bibi so na no wobusa say nti when ene compose sa list no because speaker no kasa no who realize say why mistake no or can say oh this is the name I was given na just say when edi ana lister ye de ema no na say ye lister ye de ema no dia ene when ena de list no den eba abonte anasa hwan na de list no ebre no na ebiemu nsuso no nipa no ne botaye anasa ne denti ena ma ni tu sa anamo no ni nyina akwakwa ye ensembusa wo mo den ebusa ewo ehonum na pictures abato abonte no nsuso no wutimu say yetimi akwa dueduemu Ghana for de gise wo mante wo mbekwa hwehwe wo makwa dueduemu ehunu ye mame Ramatu Bawumia wo hono mu achese wo mo edi no mfonyi nsoso abeto abonten na eno na dodo na ekasem ye mame Ramatu Bawumia no
woyɛ a beautiful woman but or no dear or wale achese wo no so stick to the business and as the duties hono achese say we akwakoye nneoma Ghana for ebobo ho dentia inauguration asimum ebra yesi mampanyi yede ne betina na adwa so no sa bre no enna yede Ramatu Bawumia, the first wife of honorable anase vice president Dr. Mahmood Bawumia ebebetu edwa now say dodo na ebusa enso say why ene compose list no awode kokomam say speaker of parliament Agban Bagben ema wono pronounce ye na the motive ene ne botaye wonsem no nyina ho ene sem na ebusuafo so woman yi die da ne da obi say like obi asem beba obekwa kan bie obi ho obenya ti obi hu bibi na wakwa ye bie nanso yenkan hu nsem wo ya anasa wo se obi ade ne kan hu se wo nsusu no den ya wo nsu obi betimi aye bibi nsusu de etia entisi yetu na mombi de afa ye fefo ehun ye yonko ehun an yenhwe ye because enya de se ye nsusu ye befa ne tototo wo mayi mu anasa ya setem nsi da ne da penifo no takasa wo refonsa na wa hwe wodie na ye di esie no subscribe to channel no so wonye ya like videos na share all the social media platform follow ye IG page @SumaGH_ na ebiem susu betimi a share de ama adofonom ne nuanom ama wo mo so timi ehu de ekoso na daneda wo matimi de wo madwenchon mofa ensem ne ho abetu eja ekres kapa enimidi ahanam du ebesi dasene ye besane hia. The major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much GH on say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wiase ya asondin ti na Adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade cat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na